Halo teman-teman, selamat datang di channel Nadifa. Oh ya teman-teman, hari ini aku belajar mengenal warna dibantu sama kakak Mira. Yuk teman-teman, kita bantu ya. Yuk, warna orange mana kak? Ya, cabut kak orange. Ye teman-teman, ntar ayah bantuin ya. Yeay, yuk kita nyanyi. Orange color, where are you? Here I am, how do you do? Orange. Yuk kita cari warna hijau. Hijau mana kak? Betul sekali teman-teman, hijau. Tuh ya Dede Diva, ini hijau. Yuk nyanyi lagi. Green color, where are you? Here I am, how do you do? Green, warna yellow. Yellow. Yo, yellow color, where are you? Here I am, how do you do? Yellow. Sekarang warna ungu, bahasa Inggrisnya purple. Yuk, purple color, where are you? Here I am, how do you do? Purple. Satu lagi terakhir, warna putih. Tuh, itu warna putih ya, Dek. Yuk kita nyanyi lagi. Wet color, where are you? Here I am, how do you do? Wait. Sekian dulu ya teman-teman video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah teman-teman.